Kunnon esas vaqalari haqda tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Ne vatandaşlığı ne de evi var. Böyle ağır vaziyetke Dilaver Asanov nasıl etip uğradı? Ahmedciz'nin çok katlı evlerinde yanlı liftler yerleştirildi. Milli kureş boyunca 3. Butun Kırım turniri ne yerde ve ne vakit geçecek? Kırım aydavcıları yazlık şınalarını kışlık soylarına dönüştürüp başladılar. Yaş piyaninacılarının regional konkursunda kim galip çıktı? Milli kureş boyunca 3. Butun Kırım turniri yanvarının 12'sinde geçirilecek. Ahmedciz'nin Lokomotiv stadionunda yıl ötkerilgen yarışta 100'den ziyade sportçı çıkışta bulunacak. Onlarını çeki kategoriyalarına Kore ayıracaklar. Birinin çempionları özara 4 arabanı ve para mükafatını paylaştıracaklar. Turnirde Kırım ve Ahyar propiskası olğan sportçılar iştirak edebilirler. Turnir 2017 senesinden beri geçiriliyor. Bu işke Kırım yolbaşçısı Sergey Aksionov ve Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек қол тұталар. Всех приглашаем, и участников, и гостей посмотреть. Это будет зрелищное событие для всего полуострова. Это будет праздник. Турнирнің тәшкіл етілігінде Қырымның спорт визірлігі де іштирак етежек. Со своей стороны мы готовы оказать максимальную поддержку, то, что от нас зависит, обеспечить судейство, проинформировать муниципальное образование. Бүгін бизнес субъекті Қырым Сурия тежери мунасибетlerinin inkişafı adlı төгерек масада bir kontrakt ve 3 anlaşma imzaladыlar. Bir meydanda 7 devletten toplanған iş adamları, onların arasında Türkiye, Suriye ve İran memleketleri var. 2 gün davamında biznes heyeti çeşit türlü müesseselerini ziyaret etti ve nasıl sahalarda işbirlik alıp baracakları haqda karar aldılar. Большой интерес проявлен к промышленности, к совместным производствам. По сельскому хозяйству определены направления, которые востребованы и в Сирии, и в Иране, и в Турции. И косметика наша, туризм, медицинский туризм. Поэтому много наработок, которые мы планируем реализовать в следующем году. На сегодняшний день уже подписаны соглашения о сотрудничестве с Сирией, с Чехией, с Ираном, с Турцией, и подписан контракт уже на поставку нашей крымской косметики в Сирию. Мы ждем от нашего государства и вашего государства, что они решили два вопроса. Первый вопрос – это транспорт между Сирией и Крым. И второй вопрос – это финансовый вопрос. Но, как обещали, это решается очень скоро. Так что я думаю, что после Нового года мы уже начинаем серьезно что-то сделать. Hatırlatамыз, төгерек маса «The Most к успеху. Экспортный потенциал Крыма» адлы 2 халқара конференция черчевесінде олып keçті. Тәдбір Жұмхуриетінің иқтисади инкишаф везірлігі ве экспортқа қол тұтып Женебе региональ мерkezінің дестігінен тәшкіл олынды. Қырымның вице-премьер везірі Ирина Кивико конференция халқара базарларында орта ве кечік бизнесінің инкишаф еттермегеді имканлары açты деп қайдетті. Кто-то готов привозить сюда к нам. У нас сегодня вот интересные были много встреч министра курортов и туризма Волченко с представителями иностранных фирм, которые готовы сюда привозить на медицинский туризм иностранных туристов и на санаторно-курортное лечение. Я думаю, что мы будем продолжать эту тему, и это тоже закончится заключением контрактов. То есть во всей сегодняшней конференции мы видим позитив в том, что у нас есть точки для роста нашей экономики и для роста экспорта. Тес ве кефиетлі Ахмеджетті Первая конная армия соқағының чоқ квартиралы евінде бүгін яны лифтлер çalışып башлады. Құрыжы шыркетті ішіні 2 ай давамында екінледі. Земаневик көтергічлеріні лифт донатмалар дәнештірілігі программасы бойынша ерлештірділер. Умумен Қырымда бұл сененің сонына же 400-ге яқын лифт дәнештірілежек. Тавсидатлар Айша Шулакованың левхасында. Ахмеджидеки 1 конная армия соқағында ерлешкен 9 қатлы бина біріншілер сырасында лифтлеріні дәнештірілігі бойынша мұқиязлы программаға қошылды. Бүгін БФТ акимет векілері азыр көтергічлеріні қабыл етелер. Что, будем пробовать? Поехали? Поехали! Умумен БФТ 4 эскерген лифт дәнештірілді. Тыш қызметші өз ішіні 2 ай давамында екілінеді. Бұл белгіленген мүддеттен 2 ай әвел олды. Мы очень довольны, в принципе, что новый лифт.
эта надежность новая всегда работает лучше, чем старая. Тем более нам они сообщили, что эта фирма хорошая. Валентина Тимофеева бу эв курулгандан берле мында яшай. Onun айтқанына көре 40 ел içinde лифт бірінші кере дыныштырылды. Ескісі әрдайым бозулайды. Бу себептен нефақачы 8-ші қатқа пияде көтерілмеге мечбур олайды. Ждали этого долго и надеемся, что он будет там долго-долго-долго служить, вот, и радовать всех жильцов. Все, ура! Бу яны көтергіч механизмлері. Земаневи лифтлер онайтлық ве хапсызлық талапларына уйғын. Шымды де лифтін кабинасы дегілді бутын көчу в донатман дыныштырыле. У меня есть прабабушка, ей 81 год. В связи с починкой лифта она теперь имеет возможность свободно выходить гулять, ходить в магазин и заниматься, в принципе, тем, чем она хочет, иметь контакт с внешним миром. Бүгін более лифтлерні пайтақтымыздың экеевінде чалыштырдылар. Буна Ростехнадзор идаресі рухсет берді. В своем лице очень благодарен, безусловно, региональному оператору за то, что они делают такую масштабную большую работу. Yılın sonuna Қырымда 400-ге yakın көтережі дыныштырылacak. Buna 8 milyon ruble masraf edilecek. Yani энергияны iqtisat etken lift donatmaları çok katlı evler sahiplerinin paralarına tamir edildi. Ростехнадзор справился с задачей, подрядчики справились с задачей, заказчик фонд капремонта тоже выполнил все свои задачи. И вот это вот такие темпы должны продолжаться. Лифтлер дыныштырылуы бойынша мықязлы программа Cumhuriyet Реберлігінің авалесі бойынша кечірілі. Шымдaki вақытта да 40 лифт донатмасы сатылыққа чықарылды. Оларны енді келечек сене дыныштырежеклер. Айша Шулакова, Эрвин Амиралиев, Миллет үшін. Екене сайлав күнлеріні кечірмеге ярдым еткен сайлавдан Эвел компаниясының іштиракчилері мүкафатланды. Миллет телеканалына да тедбірлер айдынлатылуы üçün тешікірнаме берілді. Хатырлатамыз сентябрның 8-інде екене рей беру күнінде ярмадамызда биңден зияды сайлав ноқтасы чалышты. Намзетлер әм Девлет шурасына әмді ерлі ось озыны идари ету органларына сайланды. Были очень непростые выборы, был большой объем, но тем не менее к чести избирательной комиссии Республики Крым я могу констатировать, что нам в основном удалось выполнить все те задачи, которые и ставятся перед избирательной системой, в частности Республики Крым, для того, чтобы выборы были открытыми, гласными и прошли, так сказать, на надлежащем уровне. Көзлік сайлавларға ярым адада тап 2018 сененің яз вақтында азырланып башладылар. Эпосы сайлав ноқталары земаневи технологияларынан донатылған еді. Сейчас все проходит открыто, демократично, то есть любые выборы. Сейчас в системе видеонаблюдения, видеофиксации на избирательных участках. Сейчас на избирательных участках и электронные средства считывания бюллетеней, так называемые КАИБы, тоже на многих избирательных участках стоят. То есть выборы в Российской Федерации проходят в Республике Крым открыто и демократично. 20 yıldan ziyade evsiz ve gражданлықсыз ömür yetmiş 3 yaşlı Dilaver Асанов ağır vaziyetke uğradı. Şimdi er kişi Boğurça kasabasında pervasız kalmagan adamның evinde sığınıp kun keçiri. Meseleni nasıl çözmege mümkün olğаны hakkında Naciye Исаева біле. 73 yaşlı Dilaver Асанов 20 yıldan ziyade evsiz barksız yaşay. Ondan da başka onun gражданлығы yok. O 1946 senesi noyabrның 1-inde Marins Cumhuriyeti'nin Vol şehrinde dünyaga geldi. Anası onu doğan vakit vefat etti. Onu ise bala evine yolladılar. 1999 senesi Dilaver ağa Özbekistan'dan Kırım'a koçup geldi. Sovet pasportu yangın vakitte yok oldu. Onu gayrıdan tiklemek için arizanı tek 11 yıldan son yazdı. Endi o'z gражданлығын tasdiqlab olamay. Vesikalardan Dilaver ағада tek doğu vaqta şaddetnamesi бар. Вчера был у юриста, который на Чехова, тоже наш татарин, там бесплатная консультация, помощь. Вот. Он сказал, надо ехать в Краснодар, где мой старший брат умер, свидетельство о рождении, для того, чтобы подтвердить родство мое. Эсле башла адамға амелият yapmak керек. Айлыге ичтимai хизметлер бедава көстерілген мерkezде Dilaver ағаға диагноз қойылды. Ama vesikaları olmağаны себебінен ичбір тибби müessese оны тедавилемеге алмай. Больной, не могу операцию сделать, у меня двухпаховая грыжа. Поработать я тоже не могу так, тяжелой работы. По мелочи, там, для того, чтобы на хлеб, на что-то заработать, я еще могу. Там подмести, убрать что-то там.
Endi 8 yıldan ziyade Deleveraga Boğurça kasabasına yerli Sakin Eskender Umerov'nun evinde yaşay. Bu adam ağır vaziyetke uğragan erkekке yardım kolunu uzattı ve öz evine koydu. Ama Konakbay'ın evinde yangın yüz verdi ve dam yandı. Tek kemer odalarını kurtarıp oldular. Tamam, o yerde muhtaç adam yaşay. Это уже тебе здесь дали. Akşam ola beraberlikte Milliyet telekanalını seyreteler. Adamlarga yardım gösterilgenini korup kuvanalar. Dilever ağaga da dikkat ayırarlar ve bir gün ola onun meselesi çözülür dep umut eteler. Меня вот Искандар Ага, как бы... Да, но он тоже сейчас сам в таком положении. Я просто обращаюсь ко всем понимающим, мусульманам, что-то там помочь, там как-то... Şimdi ona vesikalarını elde etmek ve nifakasını resmileştirmek gerek. Tek o vakit sağlığını düzeltmek imkanı peyda olacak. İstegen adam istegene kadar yardım edebilir. Ekranlarınızda bağlanmak için telefon numaralarını koruyorsunuz. Naciye Sayeva, Alişer Alimov, Millet için. ГИБДД идаресінің хадимлері айынық olmagan айдавчы adlı акция кешірділер. Bu sefer ГИБДД идаресінің хадимлері Демир-Yol вокзалы yanında Pavlenka çaprazını seçtiler. Ret keçірілігі аққында tafsilatlı malumatını bizim növбетті келевхамызда taparsınız. Равняясь смирно, приказываю заступить на обеспечение безопасности дорожного движения, соблюдать законность, вежливое культурное обращение с гражданами. Взвод командиры Евгений Колосюк түзілівні башлай ГИБДД идаресінің хадимлері ышық акыс еткен еллерде рейд кечірілівіне азырланалар. Оның код серлевасы айынық olmagan айдавчы. Нетрезвый водитель, он опасен для всех участников дорожного движения, так и для себя. Мы настроены выявлять, документировать. Yol-patrul hizmetinin xadimleri konus sıralarını tizeyler. Ayınıq olmagan aydavcılarını Demir-Yol vokzалы yanında Pavlenka çaprazında tutalar. İş gününün sonunda maşinalar pek çok ama bir kimse sürat nizamını bozmay. За управление транспортным средством в состоянии опьянения, равно как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, лицу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Umumin ayınıq olmagan aydavcı adlı aksiyada GİBDD'nin 7 ekipajı iştirak etti. Brende alkotester бар. Onun yardımıyla aydavcının ayınıklığı belgeleniyor. Я против выпивки за рулем, поэтому да, важно. Ахмеджите sarhoş alda dümen başında oturganlar tapılmadı. Ama sonki 10 ayının statistikası yaxşı değil. Cumhuriyetimizde 6000 ayınıq olmagan aydavcı tutuldu. Onların iştirakının 220'den ziyade yol nakliyat kazası yüz verdi. 42 adam helak oldu ve 331 adam zararlandı. Ayınıq olmagan aydavcı adlı aksiyanı noyabrın 22'den 24'üne kadar bütün Kırım boyunca geçirdiler. Bugünlerde 116 sarhoş aydavcı kolga düştü. А лучше просто в любой день среди дня, там в обед. Потому что утром все, знаете, наедятся жвачек и все хорошо. ГИБДД хадимleri dümen başına sarhoş alda oturmamağa çağıralar çünkü yol hareketinin hafsızlığı tamam aydavcılarga bağlı. Safiye Şukurova, Diana Bekmambetova, Eldar Zaitov, Millet için. Суықлар өгінді Қырым айдавчылары қышлық шыналарға кечейлер. Bir комплектің фиаты не қадар ажиба? Насыл сойларны seçmeli ve yerli шыналар çetelde çıkarılғанından ненен farklanғаны hakkında Elmas Ablakimova tarif etti. Aziz Veliullayev arabanın köpçeklerini biri артından çıkara. Olar zararlanған mı yok mu dep teşkeri. Yazlıq Riznаны қышылыққа денештірі. Атта мұхбірлерінен konuşmaға вақыты yok. Bir günde öz arabasının köpçeklerini deniştirmek maksadının 30 adam müracaat etti. Bir maşinaға 15 dakikadan yarım saatkaca vaqt gerek ola. Fiyatı orta kararda. 600 рублей старт, наверное. От чего зависит? От размера колес. Kış yakınlaşkanının mesuliyetli aydavcılar kışlıq Riznaға keçeyler. Мы переобулись, вы понимаете, крымские условия, ведь какие. Холода уже начались, я думаю, что будем уже менять. Нет, еще нет, но в ближайшие дни планирую. Ayazlı havada yazlıq şınalar elastik çizgisini joya, yani köpçeklerini buyuk dikkatlen saylay. Kışlıq şınalar yazlıq soylarından Rizna karışmasının keyfiyetinin farklana. Hatta ayaz derecesi çok olmağında yazlıq Rizna tayip başlay. Köpçekler boş aylana ve maşına buruluşlarda attırılabilir. Средняя цена колеса начинается примерно от 2000. Популярны больше шины для гололеда, так как у нас погода непредсказуемая.
Шиналарның бір комплекті Қырымда айдетінше тахминен 3 жылға еті. Сейчас многие клиенты обращают внимание на страну производства и дату производства. Но с уверенностью можно сказать, что шины, произведенные в России, ничем не хуже, даже может быть и лучше импортных аналогов. Егер айдавчы қышлық ризнаға кечсек, қанунларымызда пара жазасы жоқ. Атта көпчек шиналарының протекторлары 4 мм-ден инже олмақ керек. София Шукурова, Эльмас Аблакимова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Манғуб қали енді Бақчысарай тарихи медени қорығы тәркібіне кірді. Жемхуриетінің Госкомрегистр хадемлері музей қорықның балансына 11 объектіні ресмелештірділер. Оларның арасында Бақчысарай районының Керменчик көйіндегі орта асырлық Керменчик виранелері ве Бақчысарайдaki сабық киноса бинасы бар. Ноябрьнің 27-сінден 29-на же көчлі елден ярымаданан меркези шарқи ве Женеби районларында юксек янгынлық хафлығы сақланылажақ. Қырым Жумхуриеті бойынша Чалышхан Русия февкуляды вазиетлер везірлігінің баш идаресі атеш яқмақны, манганлар қоланылмақны, сигар ичмекні, құру отның янында сигар түбіні ве янған серніклерні ташламаға, емде ачық атешіні бақымсыз қалдырмаға ясақ еті. Қырым ве Украина сынырында перекоп кечув ноқтасы иш графигінің дәніштірежек. Девлет сынырындан 2 күн давамында Евразия иқтисади бірлігінің мақсулатларыны, шақси арабаларыны ве халқара ташымаларнен оғрашқан жемаат нақлиетіні кечірмеге мүмкін олмайжақ. Физик сақышылар ичун евелкі әди режим қала. Бұл ақта Қырым Гумрюк ханесінің матбуат қызметі хабер етті. Красноперекопс Гумрюк ноқтасының екі тарафлама арабалар кечетінде ерлешкен Саюв комплекслеріндегі шимали донатмалар план бойынша техники тешкерувден кечірілгені себебінден ноябрьнің 26 ве 27 күнлері саат 10-дан 16-ға же бұл донатмалар толысынен тоқтатылып, ішлер кечірілежек. Ахмеджет районының Сарабус қасабасында 10 километр yol тамир етілді. Енді Бирюкова, Титова соқақларында, Емде Каштановы адлы кварталда зиманеви асфальт қапламасы бар. Бұл хавсыз ве кефиетлі араба yolлары милли лейхасының бір қысымыдыр. Программаның әмелге кешірілуі бойынша қалған тавсилатлар біздің левхамызда. Здесь вот эта вся площадь, которую мы тут наблюдаем, была практически без асфальта. Вот вся разрушена. Тамират хавсыз веке эфетлі араба yolлары милли лейхасы черчевесінде алып барылам. Сымарышчы Ахмеджет мемориеті. Константин Водопьянов мұнда 10 елдан берлі чалышам. Бұл ерде тамир ішлеріні ичте көрмегенін ақында айта. Сейчас вот будет хорошо уже. Дети тут у нас вечером пешеходы спортивные начали ходить. Ишчилер Каштановый кварталында yol қапламасыны толысонен денештірділер. Бұл қасабайын чоқ атналған ерлерден бірідір. Мұнда мектеп ве ШР автобуслары юре. По личному поручению вице-премьера Юлии Михайловны Жукова служба автомобильных дорог помогает, выезжает для администрации, чтобы контролировать качество. Тамират хавсыз веке эфетлі араба yolлары милли лейхасы черчевесінде алып барылам. Сымарышчы Ахмеджет мемориеті. Когда делаются такие основные улицы, основные, скажем так, наверное, артерии данного поселка, да, такие, это для жителей видно, это значительно, и это вливает дополнительную жизнь в данный поселок. Объектлерде ишлер июль айында башланды. Эрай араба yollar хизметі тешкерюв кечірді. Эпісі қаталарны тыш хизметчі о вақыт түзетті. Качество здесь у нас оценено и в целом, и лабораторно, как выполнено в рамках нормативных требований, в том числе по ровности, что, в принципе, мы ожидали, что будет немножко хуже. Подрядчики справились достаточно хорошо. Умумен yollar тамиратына Ахмеджет районында 292 миллион рублей айырылды. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ахмеджеттің музыкаль оқов юртында яш пианиноджыларыны мүкафатладылар. Конкурста 23 бала іштірак етті. Бір авта девамында олар ең күшлі виртуоз унваны оқырында көрештілер. Мевзунын девамы левхамызда. Яш истедатлы ижрачының назик әрекетлері Ахмеджеттің музыкаль оқов юртында янылған залда ғалиплерінің гала-концерті кече.
Яш iştirakçiler hafta devamında ağır konsertler keçirdiler. Olar en yaxşı yaş pianistler unvanı uğrunda kureştiler. Yandı ise galipler takdirleniyor. Onlardan arasında 17 yaşlı Riyana Celялова бар. Kız yarım yıl devamında hazırlık kurdu. Эти произведения собирались на протяжении всего обучения в училище, то есть это уже 2,5 года. Это очень напряженная работа, очень тяжелая, сложная и к тому же интересная. Sanada 23 pianinacı en yaş icracı Elvira Vinyova 5 yaşlı kızçı Koz'un grupasında birinci yerge nail oldu. Нет, я сразу ее выучила. Она очень легкая и она очень веселая. И там мне понравилось это произведение. Jüri azaları arasında Moskva ve Kazan şehirlerinden belli çalgıcılar, Argentina'da San Juan Üniversitesi'nin hocaları var. Программа конкурса состоит, в общем, из достаточно классического набора туров и сочинений, которые, как правило, встречаются на серьезных международных конкурсах, включая третий тур с симфоническим оркестром. Alemdar Karamanov dünyaca belli bestekar, o Kırım'da yaşadı ve müzika yazdı. Geçken asırın başında Birli Ahmedcik'te onun şerefine konkurs geçiriliyor. Я бы сказала, это не только бренд музыкального училища, это бренд всей крымской культуры. Конкурс имени Алемдара Сабитовича Караманова, конкурс молодых исполнителей, пианистов. И мы каждые 2 года открываем для себя новые имена. Çeyrek asır devamında yaş piyanistler konkursunda dünyanın 25 memleketilden kelgen 500'ge yakın bala iştirak etti. Elmas Ablakimova, Vitaliy Golubov, Millet için. Kırım sakini İsmail Gajonov juniorlar arasında serbest kureş boyunca Butun Rusiya turnirinde galibe kazandı. Yarış Dağıstan'da olup geçti, anda bütün devletimizden 100'ge yakın kureşçi iştirak etti. Rusiya sport ustasının namzeti İsmail Gajonov 97 kiloluk çeki kategoriyasında altın medal kazandı. Turnirinin galipleri Rusiya sport ustaları unvanını kazanacaklar. Бүгінге bu епісі haberler reklama bölümünden son ava araretini kaçırmanız. Hayırlı akşamlar.